à cet atelier consacré à la validation du plan de riposte de l'épidémie d'Ebola dans les zones sous l'administration de l'AFC M23. À mon titre et qualité respectif, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cet atelier consacré mwese mbifurije amahoro mwaramutse. Ni ibyishimo byinshi kuri njye kongera kuba ikaze mu kiganiro nk'iki cyo kwigira hamwe ku bijyanye n'icyorezo cya Ebola mu duce twibasiwe ndetse n'uburyo twabyirinda ndetse n'aho kitaragera. Mbere na mbere ndashimira buri wese muri mwe ku bwitabire n'ubwitange mukomeje kugaragaza mu kurwanya indwara z'ibyorezo, cyane cyane indwara ya Ebola ikomeje kuba ikibazo gikomeye ku buzima rusange mu karere kacu. Kurwanya iki cyorezo bisaba mbere na mbere kugira urwego rw'ubuzima rukomeye kandi ruteye imbere, bisaba kandi ubufatanye busesuye, igenamigambi rinoze ndetse no gukorana kw'inzego zose zifite uruhare mu gukumira no guhangana n'iki cyorezo. Mu rwego rwo kwirinda ko iki cyorezo cyakwirakwira, ni inshingano ya twese kugira gahunda yihutirwa ifatika kandi ishoboye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo turinde abaturage bacu mu buryo bunoze. Murakoze cyane ku bw'inyunganizi yanyu. Uyu munsi iyi nama nyunguranabitekerezo igamije kongerera imbaraga ibikorwa bisanzwe biri gukorwa, kubyagura no kubikuba hifashishijwe uburyo bw'ubufatanye. Dukoresheje ubumenyi n'ubunararibonye bw'abahanga bacu bo mu gihugu hamwe n'ubw'abafatanyabikorwa bacu bo hanze, kugira ngo twese hamwe tugere kuri gahunda y'ikorwa ry'ingamba zo guhangana n'iki cyorezo irimo buri wese kandi ikubiyemo ibibazo byose nta na kimwe gisigaye inyuma. Mu ntego zacu zihariye turashaka kwemeza ko ingamba zikorwa n'ibikorwa byateganyijwe bifite ireme kandi bihuye n'ibikenewe. Mu kiganiro murabona ibikorwa bitandukanye biri muri buri rwego rw'ingamba zikorwa. Turifuza ko uru rutonde rw'ibikorwa rwungukirwamo n'ibitekerezo bya buri wese hashingiwe ku bumenyi n'inzego akoreramo. Turashaka kandi kwemeza ko gahunda yo guhangana n'iki cyorezo ishoboka kandi ihuye n'imiterere ya gahunda yacu y'ubuzima. Inyigisho n'amahame byose twashyize ku mpapuro tugomba kubihuza n'ukuri kugaragara mu bikorwa no mu mibereho y'aho dukorera. Turifuza kwakira ibitekerezo, inyunganizi n'inama z'abafatanyabikorwa bose. Iyi nama igomba kuba y'ubufatanye kandi muri hano kugira ngo mutange umusanzu wanyu binyuze mu bitekerezo n'ibindi n'inama zose. Turashaka kandi kumenya ibikwiye kunozwa kugira ngo turusheho kongera imbaraga n'ubushobozi bw'ingamba zo kurwanya iki cyorezo. Yego, ni inama ya AFC M23 kuri uyu wa 27 Gicurasi, murabyumva neza, n'ejo hashize i Goma. Abayobozi ba AFC M23, abakozi bo mu rwego rw'ubuzima n'impuguke mu by'ubuzima bateraniye mu nama y'akazi igamije gusuzuma uburyo bwo kurwanya icyorezo cya Ebola virus mu bice bigenzurwa n'iri tsinda. Twagiye tureba tukabona muri Congo hari abanduye. Inkuru zose zacu kuri The Quick Times News twagiye tubigarukaho, imibare y'abanduye n'uyu munsi twabivugagaho. Abamaze kuba bakekwa ko bahitanye n'icyorezo bajya kuri 240 hafi. Tukareba abanduye, imibare y'uyu munsi mu gitondo abakekwa ko baranduye bamaze kugera ku 1,077. AFC M23
inama ikoze n'abayobozi bo mu nzego z'ubuzima ku bijyanye no kureba uburyo bakita ku buzima bw'abaturage bahariya muri kariya gace n'ubundi barizwamo. navuga ngo ni ikintu cyiza. Ibiganiro nk'uko twagiye tubona aho banzaza yarama ni ijambo ry'ikaze, ijambo mu biganiro baganira nyine bavuga ko bari buze kuganira kuri byinshi. Rero iyi nama yibanze ku gusuzuma ibikorwa bimaze gukorwa nyuma y'iminsi 10 icyorezo gitangiye ku mugaragaro, ndetse no ku ngamba zigomba kongerwa kugira ngo hashimangirwe uburyo bwo gukumira, kugenzura ubwandu no kuvura abarwayi. Mu gusoza iyi nama hashyizweho amatsinda yihariye y'impuguke kugira ngo akomeze ibiganiro kandi atange ibisubizo bishya mu minsi iri imbere. Bongeye kandi ubuyobozi bwa AFC M23 bwakanguriye abaturage kwitonda no gukorera hamwe mu guhangana n'iki cyorezo, cyane ko n'ubundi ni agace karimo intambara zigiye zitandukanye. Turumva ngo ingabo za Kinshasa zarashe muri utu duce, ibintu nk'ibyo. Mu ntambara mugahura n'ikibazo cy'icyorezo ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko AFC M23 ikomeje gushyiramo imbaraga ndetse no kureba uburyo yarinda ubuzima bw'abaturage bo muri kariya gace. Inama rero yabereye i Goma, twe tuba duhari kugira ngo tubabwire ku makuru ku bintu bimeze. Ni inama iri kwita ku buzima bw'abaturage, igana ku buzima bw'abaturage n'uburyo basavayivinga muri ibi bihe barimo by'intambara. Ariko murabyumva nyine intambara zihari mu kajenjeka n'icyorezo kirahari. Ntabwo icyorezo cyo cyabihorera ngo nuko ngo muri mu ntambara ngo kibe kitanze agahenge. Hariho twanarebaga tukabona abayobozi b'umuryango w'abibumbye bo basabaga agahenge k'intambara iri kubera hariya muri Kongo kugira ngo babanze barwane n'icyorezo. Yavuze ko bigoye ko mwarwana n'icyorezo kandi intambara nayo ikomeje. We abanga impande zombi mutanga agahenge kugira ngo tubanze turwane icyorezo nikirangira muzaye mwakomeza intambara zayo, niba ari byo mwifuza, niba ari byo mubona bibaha amahoro. Gusa M23 yo ikomeje gushyiramo imbaraga kureba uburyo yarinda abaturage. Ejo twariho tureba amasezerano basinye, uhagarariye OMS mu gihugu cya Kongo ejo yari muri turiya duce tw'imasisi areba uburyo ibintu bimeze. Bazanye ibikoresho bigiye bitandukanye, yanavuze ko hari ibikoresho biri mu ndege biri kuza bigomba kugera i Kigali, noneho i Kigali bikavanwa n'amamodoka akabijyana muri kariya gace. Navuga ni ibintu byiza. Rero ni ibintu byiza kuri M23 ikomeje gukaza ingamba n'ubundi zo kuba barinda abaturage, bacungira umutekano kandi barinda. Ubwo nuko bimeze rero hariya muri Kongo. Reka ngushimire cyane wowe wakanze subscribe kuri The Quick Times News, nawe utarayikandagira ukanda. Iki nicyo gihe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose, musharinge n'inshuti zanyu kugira ngo tujye tuganira twese hamwe, mutange ibitekerezo. Nicyo kintu tuba dushaka. Ese ibintu tuba bimeze bite? Mukomeze kugira ibihe byiza.